Anyang laki din! Ah, nay, si Kamat Gayam abalayan ludeng. Uy, nabalayan yun ay. Umay kumanmat sa rungkaran ni Vernang anak ka. Mailiwak ngaminan kan ko ana. Ay ala, sumrad ka, abalayan ludeng. Amok anabanlog ka nagbiyahe nga imay dito'y lugar may. Ay, un man, agyaman na kabalayan yun ay. Agyaman nagtatang, gaputa si marungkar ka dito'y balay mikin ni Anton. Mailiwak ngaminan kan ka, Vernang anak ka. May san atawan na saan ka nakikita. Kaputa, adayuman nga raw dito yung nakaikamangam. Wen, tatang, pasensya kayon ano sa anak anagawit ijay lugar tayo. Jak nga rod mapanawan jay pakanan mikin ni Anton nga asawa. Maawatan ka, anak ka. Iso nga raw na siya kung tiimay dito yung lugar anak kamangam. Manipod mo sa dinanang mau. Madidlidayana ka nagmaymay sa ijibalay. Tinasaya at tatang, agyan kayon dito'y balay. Total agmay may sa kayong matan ijay balayo iti day dinanang. Ha? Ang kasanon ti balay may iti da dinanang mau. No, agyana ko ni ti balay yo kanyan taon. At damat dagiti kakasinsing ko amang kita iti balayo no kas pangarigan tatang. Sa bagay, imbilin ko kan ni Osep akasinsin mo ti balay may iti da dinanang mau. Iso pailaan ti makaamu iti balay. Nasaya at nga rod no kas tatang. Agam na okay lang ka di kanyan taon. Nga agyanak pala di ti balayaw. Un tatang, saan aparikot kin ni Anton ti kaaddayo ditoy? Kay kayat na paikit di no adda kayo ditoy. Tapno adda mangaywan kada kayo, nang runa kailakay kayon. Anak ka, Da kamin ti makaamukan ka tatang, isong awan ti rumbang apagdanagam. agyaman ak nga rod ano kas ka anak ka. Agam, ni ngay abalayan yun ay. Okay kadilaan kan ko ana, nga agyanak di ti balayaw. Kas itinako na akong tatang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan aparikot kin ni katubangak ti kaaddayo dito'y balay? Kasta kaday anak ka. Un tatang, mabit na nga, inakdalusan di may sa asilad apagturugan nyo. Agina na kayo pa'y. Agin inom ka kadipay iti arak, tatang? Sag paminsan, Anton Barok. Sana nakas iti sigod, ti panaginom ko iti arak. Kaputa, nalaka ako na mabarbartag. Kasta ka di, tatang? Agure ka. Apaya nadamag mo, no, agin inumak pa iti arak, Barok. Aginom ta ko, matatang. Agas di bambanog ako nada. Ay, adalatakan ka, aday ta, Barok. Sige, aginom tangaraw iti arak. Apay apapa inumam iti arak ni tatang, Anton Lakay. Pagpay maslat turog ba kay? Sana bahali Tadwa kami lang magkinitatang agsango aginom iti arak. Yung di mo unay bartekan ni tatang amumat akasangsangpot na laang dito'y balay. Uwin gadi. Saan kami agbartek kinitatang? Ala, isaga naman nga rodjay pulutanan ni kinitatang bakit? Mabiit lang ang arod Lakay. Mapan kan ijay ayan ni tatang agin inom. Isarunukon jay pulutanin nyo. Yakon kabalan, Barok. Maulawa ka. Nabarte ka ko na talaga. Ado pa matarak kan pulutan tatang. Inuman ta pa'y aging kat may bosto yung arak Sige, Barok. Sa bagay, kabalak pa yung magkindi Itagay mo nga runan. Sakmatan ti sumarunaw nga tagay. Uwan tatang, magranag tayo maginom iti arak. Kakay, so nga umyan kayo dito balay. Agnag kayo dito balay may. Kapag may sa kayo matan nga agbibiyag tatang. Barok. Nabayag kayo matan alabalo tinatay tatang. So masapol matan ang agliwliwa kayo. Ay, sa bagay, Barok. Nga na, ituloy tante ginom tatang.
Ang mga lumabanglos to'y arak nga inuman ta. Sige. Ada nakasapal kanyak. Sino ti... Ay, Diyos ko! Anya ti aramin din ni abalayan ludeng dito'y silid kao. Sapay nakabrief laang na nakiabay kanyak. Ay, bastos na ito'y alakay. Kaya't nakagundawayan. Hoy! Abalayan ludeng! Agreeing ka! Agreeing ka! Arami naman sa silid ka. Abalayan yun ay. Siyak ti pagdamagam. Anya ti aramidam dito'y silid kao, bastos! Lukasta. Kamalay. Kamalay talaga. Ay, sabali mo't gaya masilid, tinaturong ka. Ay, sorry, abalayan doon yan. Nabarte ka nga man. Bumangon ka! Mapan ka ijay silid mo! Saan adito'y silid ko ti pagturugam? Ay, sorry talaga, abalayan. Dito'y mo't silid mga agpay, so tinagturugak. Agsapin ka! Ha? Nagalas nilang ang anak ka brief lang nga nakiabay kanyak. Kababain, berna anak kau. Mabainak ka talaga. Anya ti kabain nyo, tatang? Jay kwa. Ini rabi ay anak kau. Apay aya tatang. Apay idirabi asasawon nyo. Nakariin ka din ni katugangam anak kau. Itay pa'y anak kariing atatang. Apay adamdamagin nyo no nakariingan ti katuganga. Awan imbag baghanakin ka. Ha? Awan mo. Anya kumangay ti ibagana kanya. Ay, nasayaan nga raw na awan imbag baghanakin ka anak kau. Apay aya tatang. Kasla aburido kayo lang unay. Ay, kwa. Ay, di mo latan ikaskaso ti madmadlaw mo kanyak. Awan day taoy anak. Makagura ka kanikanyak, abalayan yun ay. Kung kunamutlatan kanyak, abalayan. Aging ka kanita, di nakpala napakawan. Jak amaw! Ha? Anya ti di mo amaw? Jak amukan ka, ludeng! Na, di nakmutan inawagan iti abalayan. Ludeng, kunamutlatan kanyak. Kahit isumat tinagan mo saan ka day? Madlaw ang makagura ka kanyak abalayan yun ay. Ulitak manen, tagkid daw iti napasamak iti rabi ay. Apay, adda ka din napasamak idirabi ikadata kitawan mat. Ha? Ay, di kaya't ko asawan. Di napasamak, anak ikaidaakin ka. Nabarte ka nga miniti rabi ay. Iso jakon amo ti tinurturong ka. Iti mo't gayam silid mo tinapanak. Kagurgura kan. Ha? Huwag mo na akong kausapin. Ayaw na kitang makita. Ay, ang Tagalog ka pa yun, abalayan. Pero na bakit? Agda sa bali ang madlaw ko. Anya day ta amadlaw mo, Anton. Datatang gananang ko. Kasla, saan da agpimpinan siya? Anya? Pasaray ko sila pa ni nanang ni tatang mo. Itay pagsapa saan da agsarsarita. Nakaulimag da. Sa bagay, nadlaw kumot day ta. Adda nga ta saan da nagkinaawatan. Iso anak kaululimag da. Oh, Dajay. Nadlaw mo ka di Dajay, bakit? Agliblib bininanang itay limabas ni tatang ko iti batog na agtugtugaw. Sigurado. At dalakid di saan da nagkinawatan. Iso akas ta ti jarda nga agabalayan. Mangan kan. At to'y ti ka na. Like, manganikan ko na mga intupak mo na tapinggan apanganak abalayan. Jak ing gagara nga intupak.
Magantan, dua talang amangan tawan dagiti agasawa. Madlaw ang makagura kalata kanyak abalayan. Apayan, nagkidawak mo tayo iti pamakawan ka. Manhin, di mo pa'y amaw tiyag lambeng. Ha? Ada ka di ibagbaga mabalayan? Ay awan, kukamlaang dyan ang ngagmaw. No di mo kaya't timangan, ipakan kulaangan iti asaw day takanam. Anya? Napanan ni tatang nanang, awan mo't dito'y balay. Diyakan mo natay siguro na. Anya, ni, apay akas tamot ang tibagbagayo kini tatang nanang. Di mo man sapulan kanyak day jay alakay, gaputa kagurak. Apay akagura yun ni tatang nanang. Anyat inaramid na kada kayo. Damagam tukin kwa na, saan asyak ti magibagakin ka, Berna? Anyat basulyokin ni katugangak tatang, apay amakagura kada kayo. Yakman amaw ka ni katuganga manakaw. Nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan kwa na. Ngamno apay ang kagurgura nakpailaay. Anya nga minti inaramid yokin ni katugangak, aya tatang. Jak mo tinggagara, tinakikaida kan kwa na. Anya, nakikaida kayo kin ni katugangak. Jak nga ron inggagara, gaputan na barte kak iti dahi di Arabi Sa bali mo't asilig tinaturong ka. Imbes ko mga ijesilid ko tinapanak. Anya, Silid mo't gayam ni katugangam. Ay, kababain na dyan napasamak anak ka. ay, kastagayam tinapasamak tatang. Kat nagkidaw kayo magayaman iti pamakawan. Ngam apay akagurguran na kayo pay lang. Jak man amaw anak ka. Kusilapan nakpalang aging gaita. Ay, una yan, nadya bakit papansin. Day tangiwat yo tatang. Amangan numangag na kayo ni katugangak. Ore mangag na atapon lumay. Nagkidawak lang arunan iti pamakawan. Makaguralat ta kay espay. Kulang sa pansin. Apay nga inawis mo manen ni tatang nga aginom iti arak, Anton lakay. Awan nga rod kadwa nga ginumita arak. Berna ba kayo? Saan kami nagbartagin na tatang? Anya saan nga agbartek? May sakis nga arak ti ginatang mo nga inuman nyo. Amumot asaan an nairwam ni tatang ko nga aginom iti arak. Agas na't bambanog, ti pa na ginumita arak. Bakit? Ay, isa ka naman kit di dyan pulutanan may kinitatang mo. Ay na, jak masango ti mangisaga na iti pulutan ninyo. Adupay ti iring paskong aramidon. Nagkaduka nga rason. Mala, siya akong timang isagana iti pulutan may kinitatang. Aramida mo, tikat mong aramidan. Lasyat kaun na tiya buti tiyarak barok. Barte ka kaun. Okay, tatang. Sigala tati makam mo. Oras siya. Nabarte kang matan. Kabailan da magaya, may bosan ti may sakis nga arak, tatang. Itangan ko na na. Mayat. Mayat ti tama na. Pulutan ka, ha, tatang. Adupay mo ti pulutan ta. Ay, sa balay ti kahit ko apulutanan baraw ka. Anya nga pulutan ti kayat yo, tatang. Ay, ako awan. Lipatan mo na siyang bakakin ka baraw. Ay, busakit din tin inuman. Kaya't konti maturaw. Adam-adam nakasapal kanyak. Asino ti... Ay! Bastos alakay! Ay, ano ka? Sino ti? Nang sipat ka niya ka? Siya, tinangsipat ken kaalaklakayan. Apay anaki kaida ka manen kanyak, bastaus! Sinapalan nakpay!
Ay, sorry. Apay nga dakman nito yung silid mo. Kunak no yung silid ko tinapanak. Sa bali mo't gaya. Umadayo ka, Satanas! Nagalas talangam. Nakausob ka pa'y anakikaida kanyak. Sapay nagdakkel ta buksit mo. Ay, pasensya talaga abalayan. Jak amaw ti maturturong ko no nabartikak. Ay, kababay na talaga. Ala, kartigang ti bumangon, tapumanaw ka dito'y silid ka. Mananggun taway alaklakayan. Nakariing ka din ni nanang mo, Baraw. Itay pa tatang. Apay ka di adam damagan nyo noon nakariingan ni nanang. Ay, kwa. Anda ka di imbaganakin ka, Baraw. Ha? Anya ko mga iti iba ka ni nanang kanyak tang. Ay, no kasta. Awan sa bali nga imbagakin ka ni nanang mo. Awa, tatang. Ay, ang yaman ak nga raw. Nakababay ni nga min, kwa. Ah, anya tinakababain tatang? Ay, kwa. Awan, Baraw, awan. Awan gayam tinakababain. Magkape kan tatang. Kaputa agpadataan na ang over. Naladawak mo na nag-ring itay. Nila ang ver ng asawak tinapan ni Jay pakanan mi. Nasakit ngamin ti ulok ita. Gagurguran na kadipay, Junay. Wine, Di na kadipay napakawan. saan pa'y? Anya nga rod sa aramida, tapno mapakawan na. Ay, jakam mo. Ibagama, tapno amok mo sa aramida, abalayan. Tarupam di peg. Ay nilakit din niya abalayan. Di na ka din kagura, tajak mo't ingagara na jay. Nabartikak nga men. Jakam bukan ka. Anya ti kayat mau, ta ipaay kaw abalayan. Tapno mapakawan naklaay. Kitmangrik na ka Ha? Anya nga tirik na kumaabalayan. Talaga di mo amo tirik na ti babae si kalaklakayan. Di mo amo ti mangrik na. Ibagam ngamin ati kayat mau tapno mapakawan na kaon. Apay, no ibagak ti kayat ko, maipaay mo nga ta. Ha? Di ta kamadlaangan luding. Ha? Na. Pimanaw mo niya abalayan. Luding-ding ko na napayan kanyak. Da kayo pala ang kininanang ti makaamod ito'y balay, tatang ha. Busy kami kini Anton ije pwesto mi apakanan. Wain, berna anak kau. At damat din naluto aka ninyo kininanang ije kusina. Mangan kayo no mabisin kayo. Wain, anak. Ay dagiti gayam murong yo. Ikabiliw ije paglabaan ta syakton ti mangilaba. Siya kau, taglaba. Kabalak. Awan mat araramidak iti balayaw. Ala, da kayo latan ti makaammo tatang. Ammo yung matan no sa dino ti ayan dagiti sabon nga usarin yung nga aglaba. Wain, anak kau. Mapan kalatan iti pwestuyo apakanan. Dakamain kanya balayan ti makaamaw di ti balayaw. Ay, imbag pa'y jay saba, tada puso na. Gamjay tao dita, awan puso na. Walang pakiramdam. Ha? Siyak ka day ti pangpangagam abalayan. Apay, magasangan ka. Ada ka di pusam. Ada. Ayan na. Ada dito'y unag ti baro kong kau. Dito'y aw. Oh, Jack makita. talaga adi mo makita. Gaputa ada dito'y unag ti baro kong kau. Jack mamatay nga da pusom. Kaslawam may. Ada. Awan. Ada. Awan, kunak lang arudan. Mabiit man laang abalayan yun ay. Apay akasta ka. Apay aya. Apay akagurguran naklaunay.
Ada ka di something wrong. Anya something wrong nga ibagbagam dita. Lukas tamot lang akagurguran ak. Agawid akaon. Ha? Ay, agawid kan kunam. Why? Agawid akaon ta kagurguran ak may. Nagkidawak mo tayo ni ti pamakawan ka na ka. Hangam di nakmat mapakawan. Ay, kwa. Itamot lang. Irubat ka na iti gamit ka. Agawid akaon iti balay ka. Nakasukat ka nga agpayson ludeng. Agawid ka din at talaga ija lugar yaw. Wen ata kagurguran ak may tabalayan. Mabain ako nga agnaid pa dito balay dagiti agasawa. Ay kwa. Ibagam tulangan kanimbir na nga anak ko ang nagawid akaw ni balay ka. Diya ako nagsubsublay ti dito balay. Ha? Innakaon. Ay, mabit lang abalayan. Ay, si Kamot. Di ka lang aminin makarik na. Ha? Ay, di ka pumanaw abalayan. Di kan kagura. Sigurado ka abalayan. Napakawan na kaon. Ay, wan abalayan. Napakawan kan. Kinapudno na. Saan ka mat akagura kat? Anya? Ay, di mo lang amin mawatan tiriknak. Amumat nga agpadatan abalo tinatay. Ha? Urayag lang mat asikat ti ag first mob abalayan. Lukas ta. Agpadatang araw di ti marikrik na. Anyat marikrik na maya. No anya ti marikrik nam. Isumutan ti marikrik nak. Sika, ti mangibaga nga umon ano anya ti marikrik nam kanyak. Ibagak man laeng tagpaysukin ka. Anya day taga agpaysaw. Ibagam! Nga anya! Nga agayatakin kayo, Neng. Ay na, agayatak matkin kaludeng! Ha? Ay, nukas ka nga raw. Agayan ayat tanyo, Neng. I love you. I love you, mate, ludeng. Umay ka nga ruden, kartingam. Sa dinaw ti papananta, ludeng. Iti silid mo. Oh my God, kartingam. Di nakngarong iguyod, ludeng. Di ka agapura! Sika talaga. Day tala ti ammom nga aramidan. Nagpilyo ka alaklakayan. Kastamat gayam ti panggap mo kanyak. Di nakidulan dita. Nasakit, Luneng. Hinggagaram gayam ti sumbrek iti silid. Kautap no makiabay kanyak. Loko ka alaklakayan. Manang gundaway. Di ka man mo't dita. Amok-mo't ka. Anya ko mati ammom, ludeng. Akursunada nakmay. Anya? Amok na ita. Gaputa kanayan ko amasiputan. Nagiti matam ako mitkita kanya. Ha? Di mo mailibak dahi tayo, Neng. Na in love ka mo't kanya. Wanain. Jakon paglibakan dahi ta. Makitam. Total, agpadatamot ka na balo tinatay. Datan ti agasawa. Ang kasartan iti kabita na panaway. Anya? Samputin ta. Tapno aga nakapay ti sang apulaw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin.
Ay, kadwa na. Ag-live ka nga ron, tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang aron taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalan eh. Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo mo tandagi dyan nga agasawa. Apay nga taakas dyan ti ugali da. Bay amlaeng, idi pay kasjayan ti ugali da. Naglaing dang agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Day tangarod, saan da panunutan ang nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay, anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ama kasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka kastoy aramidam. Ngam talaga saan mo amauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan, talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka, ngam aging ga ita, awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon, di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagi pam. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho dito eh. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho dito eh. Gapo iti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw.
Tapno lang mangagda nga tayo, ijay bangir a department? Katuan, tapno ipakaam muna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wan, dahit na ti kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan lang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang? Day tangarod angkal, kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw di kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa tibaro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay, angkal. Ay wait, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin angkal lumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat ammo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnamnama dalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat ammo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga abak day jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta itanto pay laang asaan anang abak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di? Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo anagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lang trabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan, ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturod ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumat ti pudno. Ay, sapay la kuma ta maabak. Sapay la kuma. Maabak ka talaga day jay. Danag mun aya.
Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado amang ibaddek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga bakda kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Ay, sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta iti pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga bakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita, taado ti nagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-am tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, nung naaba mo nga rod na. Nayunak man na iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dabay gayam dyan may deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amang irnadda. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit day. Nay, root mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mamma iti Facebook. Ha? Hey, agpapansay. Anya tigad mo sa unangal. Agaramid man iti reels ko. Ta i-plaster ko man ta cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Daytoy kadangla. Wow, dangla. Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpuk kau idi madamati kampanya. Kan nagkarkari baro pa. Baro anamnama. Dayto iti para kada kayo. Dangla. Wow! Dangla. Anya? Wow! Adat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tangkal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo tangkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Sino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man! Magdangla ka na! Natalo ka na! Kun-kuna naman tan iti post na! Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yan day alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti day alakay. Ah, asino alakay? Nilakay pedring Agasam mat.
Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla para kadagiti saan ana pagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak ije balay na. Ay sus, saan ana saya tayo nga aramid na. Nay, apay kas tauna iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O nayang, oray naabak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka basta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya lo unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kas kada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaan mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, sinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kay man aging diding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ti panggap yung amen, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, nakagatang ka mat iti baro akawas mo ba kay? Ay, wala kay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mat ti usarak amapan agsimba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Ay, mas daawak ka. Tasigod mat ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi. Wa! Katuan na. Sapay na ko mga rod Ta iti pa nagsimbam, ket mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga ramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kuma dagiti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitain ti tao, ama nagsimba, ay nga nagalas mat, ti ugali na. Oh, makapalik man, dayjay Amir na mare. Ha? Taapay mare? Kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod mare. Nakita ka matla dayjay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti popost na. Kundi post iti kakas joy. Ngam nagalas mati ugali na. Isupay Post a post. Ngam di namat may apply iti po na biyag. Anya lagi din. Bay amon ano iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya mo't tanday ti ipupos ni
Junya bakla iti Facebook. Anya aya dayta Mirna. Kada ag-post, pasigmat ang memes a nonsense. Isulat makikita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos naman. Nonsense a talaga. Di pa'y maka-ipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sikakit di mat. Ay na, nonsense nga road na na. Apay, di yu amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Angam sa bagay, saan matkit di anakaskas daaw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da di Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Ne, apay manan ay Luisa? Kitaam ngamin dagito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmat a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya ngay nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdang nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Oh, di kalat ta ida baybayan. Tasaan da ka mat apakibibiyangan. Ne, apay ngay. Kasla isupay kit din ti sakit mo. Ibagamlaang no aggusto ka kin ni Luisa, taam mo la! Anya? Ne, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakit din ayamir na. Ti panagsimba, sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy, opay, anya ko madireklamo na ano pa si ka memes ti popos ko di Facebook. Amumatan ni Mirna. Agsimsimba nga minan kat, iso adilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga. Ay, no siya ka may isa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, iti po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat sirbi na dagiti ipopost na. No itipod no abiyag dakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay po no mati bagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan na. Ay sois. Ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na ijay langit. Anya, Wen, no ijay langit di pa panan na. Anya lagi din. Kunak laki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya Mirna. Ha? Ay na, nagpintas mo din dahi ta kawas mo. Kasla kawas ti nakadaldalos at taaw. Anya laki din. Ay no, nagbayat. Anya? Papanam ngay. Mapanak agsimba tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan Mirna. San pa'y nga ita? Awan day ta minsan. Aging gang awan ton. Lakay kayo, ngum di kay pa'y agsimba mo. Ha? Apay, saan kayo amabutang? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, hanya ka din dahi ta nga ipagbagam. Apay nga akas tamot din ti kastam nga agaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo, ngum di kay agsimba. Tunggal Domingo, adda kayo laang dito nga agkaywara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja Mirna. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo ila serbe na akanayo na mapanagsimba. Gapunta kas jay mo, ugali na. Ay pudno day ta.
Useless talaga. Kung Desemba, post pa apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na bangaron may apply iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day tati kunakmatla ang kabages. Iso ama kaulagak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laang ti mapan ni Jalagay. Ah, aya! Nalabos ba? Pudno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken adala dita nga agkaiwara. Kat, pudno mo. Anya lakit din nga. Kita mo nga tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan ko na. Anya nga awan. Nagawan kit din respetom iti lakay akas ken kuana ah. Anya? Managsimba ka ako nam. Ngam kastamot ti ugalim. Nagalas. Nagdakas. No kastamot lang. Nasasaya at pay nga isardeng mo. Dahil ta pa nagsimsimbam. Gaputawan matla Sir Serbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta. Kundi simba. Ngam. Nagpunipunan mo't iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang day babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakos ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawan na ti mapanagsimba, kun inaldawan na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awa mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dahi ta, numara na Ibagang, tapno maamiris na. No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aging gat Sabado. Day tala mapanagchismis, ti amuna nga aramidan. Ay, anya lakit din, nga ugali na. Makapalig nga ron. Agchismis iti Lunes, aging gat Sabado. Ngam no aldaw to Domingo. Nakadres iti puraw ama pa nagsimba. Day kaslag lang asaan ama nagbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Anya lakit din. Ne. Apa yan? Agguuyong kan sa amatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmaymay sa. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam, napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada! Ay, una yun da di apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak iti balayda. Ay, salbag ka kiti. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapudno. Ne, apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas na aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo. Ngam iti Lunes aging gat Sabado. Dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya lakit din aya antong. Jesus, awan serserbi ti panakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oh, rabi namada ka pa lang dito. Magbag na si kamer na. Ah? Ayun tata. Naggapuak ngamin dito ayan ni Lucia. Ay, kasta ya. Sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya? No sana tong 8:41 mo binggaw. Nagadumit asaludsud mun alakay. Sa salud-sudek lang ba, sigaki di ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga.
Anya. Ay, awan na talaga ti serbe ti panakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan ulo guys, aging gat Sabadaw. Aramidem mo't amay, nasa narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, ngorag malmalam. Apay, kastaya ti aramid ti man nakisimba. Ay, kung disimba ka nga, nagalas mo ito galay. Kanya laki din. Ay, dayji alakay, tila maibagbaga na. Ha? At least pa'y kanyak tamakisimba ngam isungay. Ne, tada pa ilaang ti at least nga ammom. At least ka dyan. Ha? Husto kit di ati imbaganaken ka, awan serbim akong di simba-simba, takas tama ti ugalim. Anya. Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay na, napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya pa dita? Hay, may sakamay, tila maibagbagam, di ta ka man langan. Ti ko namkit de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggan, salpag ka! Nay, si kabagayam Mirna, papanam ngay. Ah, ay kwa, di tala ang igid nana. Siguro, mapan ka manan makichismis anya. Si kakit di mo't nana, saan mo't na? Ay, kano saan ka amapan makichismis? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal e Jedaya. Anya. Idi kalman napan ka kundi simba. Ngam ita Lunes, mapan ka manan makisugal kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya. Nagalas at talaga ti ugalaym. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Ngam no Lunes mataging gat Sabadaw, manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo't. Na, ibagbagaklaan ti pudnoan niya. Ay hapaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa iti padam atao asaan ama nagsimba. Ngam kasta ka mag... Kanya lakit din. Ay no, kunam lagit no anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya. Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo, ama pa ba na agsimba? Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka pailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no iti abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya ngay kung matibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa, dahil ngay popos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putpud no abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kasto yung daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ama nagbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam. Ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim tasaan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galas tiro pa na. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay nako. Talaga nga awan serbim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Dahil ta kinataom. Anya laki din, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni sugalan kalpasan ti pa nagsimba. Anya? Nagmayat pa dayta dress mo. Kasla dress ti awan pulos basol na. Awan sirbina ti kanayon mo pa nagsimba kunak manan. Apay aya akas ta kang agsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam san adim manon ti imbagam kano ide apasig a memes a nonsense ti ipopos ko iti sukmed. Meron na aya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang.
Sugal kas kada chismis ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nya lahit di. Ay, di ta ka man laungan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo na sirbina. Kun sardagamot lang, ti pa nagpo-post mo, ti Bible verses, ta nakababain ka lang. Ay, ibabain mo lang, ti kinatao. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.